Maseqala le kaka infonela zesipane Jeffries. Etamzini. Yabo. Zesipane bra noba ngo12. Etamzini. Andiyazi dala wenza ithini lewe. La wasike uyabo. Uzino na yami. Hey, chita dlami imali. But tell us snacks because we yabo. Wait man, hey. Uzala ubodile la we. Moshi mini yami lo we bra. Moshi mini yami lo we. Awalo mchita indoni ka. Nozala wayo. Yes, but funeka indoni enfonela lo mchita. Akanamntu othetha or something yabo. So yandinga yabo. Se kwela from HFS nafika nini afika day before umncwabo no? Yeah, day before. Yeah, fika day before umncwabo. Kwela god. I think yena mhlawumbe wafonela ngolesithathu yabo. Nana kwela mhlawumbe Friday. Fika Friday. Nana meswendende kuyophakabuye lawo. Highlights lawo. Akaleli. Oye, kwela situlwe. Umthandazo ekhala mfana. Yabo. Was in Oxen na Bramna. Yabona Bram noba ungafika nami ku situation ethini mina yabo. Khumbula before balisa story sakhe ngibuze iquestion ewana ichayanga le way because I know zakulaha unye. Yabo xa burejiwe bra. Slow way yabo. That's like asuba ndenza ngamabomu but kum ndiqunywe noqunywa for that. Yabo. So unifakela le way lo mshita hey. Hey, utuyinge. Join the party yami kukhwali. Pizza ke kaka lawe.